За өвөө эмээ хоёрыг Лондон үзүүлээд өнөөдөр өвөө эмээ хоёрыг Лондон хайж суулгахаас өмнө гээд River Cruise-ын суулгаж байна. За өвөө эмээ. Соо сайхан явчихсан да. Лондон үзээд Лондон ирсэн төвд явж байна даа. Хүүхдүүдтэйгээ ингэж зурц хийгээд явж байна. Ерөөсүйдтэйгээ зугаад. I don't want to eat my bread. You can have a I don't want to eat my bread. with Big Ben or За бид өлсөөд hang out with Big Ben. өдөр хото гэдэг чинь. Former quarterback for the Steelers, Big Ben. What's this green thing? Standing area while the vessel is moving. The whole time people remain on the top deck, you must be seated. Of course, we don't mind if you're going downstairs to the bar, to the toilet, or to seek shelter from the weather. That's perfectly fine. But the whole time you remain on the top deck, you must be seated. This is health and safety reasons. Oh, Mommy, this is so cool. There is no smoking anymore on board. Please do refrain from Got your smoking. camera. Signs. As I see some of you have found already, we do have a fully licensed bar on board. That's downstairs in the lobby area. Because I wanted to go to steakhouse and eat the garlic bread. I love it. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. За бид усан онгоцны аялалдаа явж байна. Сэлэн. Ой. За эмээ өвөө усан онгоцны аялал ямар байна? Янзын гоё юм да өстө. Яасан ч гоё. Цагаас сайхан таараад тест Яасан сайхан хүүхдүүдтэйгээ явах бол хүүхдүүдтэй ингэж явахаас гоё юм. Гүнжээ. Цаг агаарстай айгүй гоё байна. Гоё зөөлөн салхитай. Янзын гоё байна. масаа гоё байна. Тэмцэл амар том сог явж байна. Энэ нөө круиз гэдэг юм шүү хараа. Нөгөө аяллаа хөрдөг. Энэ амар хурдан өвөр бөөт явж байна. Бид нөгөө нэг юун дээрээс Westminster дээрээс гараад тэгээд ингээд явж Tower Bridge-ээр дайраад одоо энэ Greenwich орох гээд явж байгаа. За стайгүй том онгоц явж байна. Тэр нөгөө аялын cruise гэдэг тэр нь ахлаа. За бид нар өстэй сайхан явж байна. Who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good bed. How you pick me up, pull down, tell me around, now it just makes sense. How you talk so sweet when you're doing bad things, that's bad. How you looking at me, I know what that means, and I'm obsessed. Are you free next week? I bet we'd have really good camaraderie. I mean camaraderie. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon of me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad night? I know it sound a bit redundant. За бид тусан онгоцон дээрээс буучаад одоо өвөө эмээ хоёрыг
Лондон ай суулгах гээд явж байна. За өө эмээ хоёр усан онгоцны аялал хэр байсан бэ? За одоо манай өө эмээ хоёр нартлын Лондон ай дээр суух гээд болж байна. Дэлхийн хамгийн том Алсын харагч. хасын аргастай суух гэж байна. За. За урд Daddy Сэлэн хоёр явж байна. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got in it, it's cool summer. It's cool, that's what I tell 'em, no rules. Unbreakable heaven, but it's cool summer with you. Лондонд энэ зүүн амар халуун зүүн болж байна. I was too scared to move my legs, so I Халууцаад pigeon. амар халуун байна да өнөөдөр. Тара. Маань бүр өнөөдөр өмдтэй гараад ирсэн ч юм бүр амар халууцаад. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's За аавынхаа төрсөн өдрөөр бид нар аавлаа бэлэг өгсөн. Баярлаа, бүгдэд нь баярлаа. Юу юм бэ? Харин юу агаалаа? That's so exciting. That is first ever Gucci. Yeah. What is that? Oh, бусу штэ. Yeah, Gucci belt. It's just a bag. Mommy. What? Mommy. Mommy. Yeah, look at that. Mommy. Did you know one time Katy Perry arrested someone? Wow. За таалагдсанаарай. Oh, nice. Yeah. Nice. За okay, next, Daddy. Okay, next one. Mommy. Isn't Gucci for Karens? Oh, Yes. this one's clean. Mommy. За энийг хараа. Oh, wow. Look at that. This is a Oh, энэ хараа very нэрэн дээр гэж personal. Миний нэрээ юу гэсэн юм шүү дээ. Oh, энэ хараа. За тань зургийг аваад. Задлаас нь өмнө. Guys, haha, I have double lemon. Why does it eat? Аа. Нөхөм. За. За. Sano. Сэлээ. За. Яа, энэ миний хадгална. Миний нэрдэг. Кридээс ус хийж өгсөн бай цаанчаа. Хүүхд гом. Тий хүүхд гомцсон шүү. Let's see inside.
아니, 진짜 이미 내가 Урч хараа. Аха, наа чин зүгээр цаас юм чи. Ёо, Mountain Water. Ээ. За одоо гараад үзтээ. За энэ. Мөн байна. Mommy, Одоо хам минь яхаа. how we get French fries? What? What's the name on my... Хэ. Ханаа. Yeah. Nice. Mommy, Баярлалаа, ямар амар гоё юм бэ. mommy. За би тэд өнөөдөр хаавынхаа төрсөн өдрийг тэмдэглээ. Дуртай стейк хауст нь стейк Жина. За эмээ. Сэлэн. За өвөө. Хүслээ. Та манай өвөө эмээ хоёр Лондонд ирээд анх удаага стейк идэх гэж байна. Гоё байна, сайхан байна. Янзын бай. Өнөө орой шоуднаа гэж. Гүнж өнөө орой өвөөтэйгээ шоудна гэсэн тий. Яа ингээд. Тэtik хатурсан өдрийг тэмдэглэж байна да. Okay, sorry. Bobby hears everything. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Daddy. Happy birthday to you. Thank you everyone. Ooh, make a wish. Happy birthday. Woo. Thank you. All the best. There's a fire in here. You like to have some cake here? Yeah, Yeah, thank you. Yeah, thank you. Sure.